lane eye sedu ntokwa omude ha eye sika akono no eno ne eye issues ane wa so eye Dr. Kwamichi eba be clear en kama pa nti hanam boko ye mon koma kakra ne ntie de yekoso kumase asante mante right ene minia mansto be bia modi esi no wa mamensia semfemfina ye matiefu nyina kwaba empamra asante mante mu ha na de tene se nyine nim se nyame adoma kwasiada ena asante kodoko mo expect se onum ene Sudanese side the form say Al Hilal Omdurman game ni betimi atodwa nyame adoma kwasiada na se odi fiti ase no en okurasa se asante kodoko mpanyifo nimrei wo mo wa na omunya aka sade free energy na so ye se nyame adoma kwasiada game no e wo se omutimi time omo ye hu bibi kakra isan se so Babaya Stadium scoreboard ya de bia meka ho asem e wa tempai Babaya Sports Stadium scoreboard ni nkonya ye tutu ni ho asem a de bia meka ho asem ye ne ene da ho no se akedi ene sifo ne person wo kire se nyame ya adoma kwasi ada game ne time ne kwa de o se kodo company fo nko mutimi ye hu bibi ne cap na nko mo sesa no na ja se de di kan tire mu cha pepepe ena kotoko so atro dia ma ene se ne so mo de ebu womu de sebi womu da go tournament no bi asese no mo bobie na omo represent o man no enti nipa na obo ne tournament ono and this time ne ba na wo tusu bi e de abobo enti se na sa akoba se bi a ene se for no fi se mo negligence enti yenko chenji time bi na ho be hia se ne mo de be fa normalization committee no so na e bia normalization committee no so ja afo de akwa ka afo se nam certain circumstances wo ye stadium enti Babaya Stadium ni ti game no bia yintimi mono no nine and yintimi mono 4 o'clock and bia yintu check time fufo eno e ya de ba ko asisi asante ko company fu chirima wo mo de wo mo se wo mo ni hunsu wo mo ni esutumi bia lemum wo mo ehwe ni mu se bia na NSC fo na ateki up man upon themselves bia wo mo ebe training penyifo akasa na atemwe na wo ken na wo kan na wo se bisa se entity katwitwi die fi se kotoko estate Africa from prelims omobo Kariobangi fo ya besi na no kwasiada against Nkana nyame adma kwasiada ombebo against Hilal sika twitwi di o magye e de fi asante koroko ne ya na sika no de yeden eno ne ade ba ko abe bia ma so bi de mbusa me hu e de se sika ni nyina o de yeden ade be che nkonya bubu obewura go shuru me ho pasa obewura ha na bitase stadium no facilities no kra de minua yenka na no kotoko ne Nkana utim se omo stadium anase NSF yi wo na akopɛ nipa be enum edubi na omo de tete ntoma omo de bonsu no ya pepa nkunya se na no hwɛ sa videos no na so pictures na no obusa se nti se nipa 5 no ene be clean stadium e fe nipa be 40,000 na omo enum se de bia stadium ni efia facilities omo ye ho adwuma e bo ho ban e clean ma de bia e ho ye neat no omo no omo contract wu ana se kwaro mo nsem titi afedie ye hu ye na mo ankasa NSF and ma pa onipa wo mo pepa pankonya so ensan so a clinic stadium a wo mo cheta nya official people la yinim se de bi o mo ni clinic stadium ti die e ma ne baaye ene unim se wo fa Babaya Stadium na eye bia e ba ko a e belong to Ghana ban na Ghana ban so de akwa National Sports Authority nta so mo hwe so na sebi stadium no mo hwe so no kamia kwa sa se football kwa na o se so mo di January sika o se you biwa sports stadium na yen so that side even sporting activities you know sometimes mutimi de rent at the other social gathering near the ade it is just keni nyina na so mo gi a se bia no de fa hen na kotoko so start boy said the million e economy over 1 billion ye betimi de yen say e go say anything for no mo say timi aka it is just ka no omo de dey na eye wan hyehyeye say o stadium no otimi o make sure say floodlight ye adwuma also make sure say stadium nkonya ehyehyɛ ho also make sure say field no ye twa so kama ama ne da so also make sure say ye washrooms ne ade no ne nyina eye neat wine say wine kasa a responsibility because him say mo wenesi for mo na stadium ne hyɛ mo nsa enti sɛ kɔtɔkɔ ebeji stadium ne de bobo na so bi na sɛ mo te sɛ ne sika wi na so ono ba beji stadium no office sa time wi anam de me match ne hyɛ bɛboa me a wote an na stadium light ne bi so na light ne so no kɔtɔkɔ for sebi omo light and now koto company for no moment sen kan o Babaya Stadium in fact Adena National Sports Authority for ne madu ya jino hu die enti ya de bia me say Asempa from Asempa me kan o Babaya Stadium no watem me start free washroom and now no ada we ya wa kotoko bia kotoko bo hu match bia no ma kwase sa se para zone ta kado no me akogu stadium che say
owura ho kra na maestro sent bia e2 here onom sebi okọ stadium so okọ hebo obebe fie na de yade enso na ebe fie aden ede bone na Ghana for yaye titru eye omo antemantem ade bi omko baba ya stadium ko hebo in fact ade na NSA for dem dey come asoma omo ye no enye the sports ministry national sports authority omo nyina fom na nsi fom na omo make sure say ye stadium we no ye maintenance quarter no omo tinya make sure say eye adwuma because ye onkofo bi okrom ha say ya me dem ye sure say sikane kwa anya say bia ka say obeto say bia na bi sikane kwa ye di no mudi because we need sikana e di enti ana nkonwa tutu dada de bia nkonwa bi tutu ka ho enso so de bia ye nkofo tiaka enei me no ka say enwa na uba asantemantam ha inter schools and colleges na fiti atiu enkoda yo muko school yi wo mo bedie ntako no wo beti yesi an enkoda na tutu enkonwa wo beti yesi an enkoda no kwa stadium ni say maestro enso so mo yo mo toilet e de command headmasters ni GS4 ama GS4 e be tuesi kanon ebi wo kra me ya we say last year ntako ni ade ombeye ye no any below competition so mo boy football competition so mo boy nyina no maestro enkra ni nkonwa mo say na ni ade no mo di huska ema enanu wada kotokone as game mbobo ye say kotokone as supporters get to nkonya eno no mo de nkwara ne de na say ye no esa nso kofra kotokone as supporters ne de no mtutu ye no ni nyina mu no minister ene empanyifo hodo aba santimante mu abeka say NSA for no kasa kotokone as supporters am do mo court asem da so court no kwa munyi asem no enfemfi court na mo ministry ni ntia bi na mo NSA for so muntia na eke bebem no bia munchem na asante kotokone as for kuntia sebeti na sakotokone askurantia na se bia ministry no kwantia sikana na sikada da na o manje no e de pa na o mde ayo stadium o de bia stadium ye kan wasem even na no nde yi kura kotokone nkan na fo kobo yi uwura wo su ba se basa me se uwura wa manshu sent ne o ne se uwu se sent be you stadium man nana se de wa yire ho kana enya kuma se de no kwa am se national sports authority for na wo musu dada kroma so de no se sa na se nkan de no so sa ntu de to so I think I will make you a very valid point. In fact ojinu gwa on tiase on ye busa wo se ntise kana ko wa butum se mo fi se mo je se sika wi na te se sika na mo je no se mo ko to mo ko fesima e no mo mra bonte me ka tre se e no mana se o stadium ye didi sika no sei ene de ko fesim ti bia beso ana se bia enso bia nya sika bi e de aba beso so na ye de aba ta no mo nyina o mihu se de ho nsem titia because se de o mo ti ye nsem ni fa to jina ti din na agina ho a wo se dan tiase se stadium ye maintenance quarter enya maestro ojinu hu dia o tiase na de bia so wa da subu se ho se enti kotokon kwa na sebi o se de bia mo pesika di kro mo tem ye maintenance quarter na o de ye fa no mpempem ho asante koroko team no so no omugusuwa ya ahoboa se dabia do akosiada ye betimi atodwa na de tele se team gusuwa ye training se ne ade ade ne wate se hyehyela ne se bi ho nsensem bibribi omo map coach pressure ne ade eduru ba bi kura so a utimi se empanyufo bi wo wa in fact maestro kotoko empanyufo du bi no ho ya ade bi a ho yen ka no kure ende kure wo me se hyehyela no ne sa se edu mo nsem ade bi omo ba abon nsem abeka no ubokombo na empanyufo bi takyire a omo ya sa no ma no eduduru ba bi a wo make sure say sankofo no omo supporters ne ntia say ense bi omo beka no eye omo akasa adwene na omo kire because yehu so many instances that supporters be say that omo nsem a ubohu na nsem na supporters ne start no kore na the pressure coach na nsem na sa so abem ekobem wi a na afide sankofo no ababonte sa anya ne kan coach akoye no anya ne kan panyufo aye no omo imin say nsem na erezia ema mo mi hwe no the stuff is keke na ya na mi hu ni sem panyufo bi hye akiri na sankofo no ye ta no ma no ene omo de release ababonten so bi te say edu say omo ni tweke bia abrante de babonten me ka kotokontem a eyo no ana dwene wo kire panyini bia nsa hyaase omo ka ne ta no omo mi hu se ne kore ka de na ye adwa because ye okurom ha ye okurom eye na say edu eko training ground so kwa mu coach e ma panyufo dina so e pa mu coach ni free team nim enu achi omo say enei Georgia Mwakono administration ba yi ensem bebrebe na se edu aye e ma mete se mu kure ya mu ka se mu de se edu ko police station e ma se edu akwa sign bond se kotoko on ma kotoko hu biem mo pina ho ama brand na sa ye sa no ma na enei aye ka tai wasan so asate ta de ni afi na mo ta release e ba bonte se na se edu eno ma bia o ye na ye nsenim e na se ni sa no ma na o mo ye no eduru ba bia o mo hu no kure de wum no se mrante ne na ye o ma de na se bia o mo mpanyifo bi na tete akira o mo hu bi ko mrante no mo start se ya o ma shi o ba krum ha o mo start se ya bo na ade o mo ye na abem
ibo na mpanyimfo no agina no so no mu da take decision bi enteduru ba bi o mo supporters ne ntia say eno ma bi o ekoso ana so bi eteki mountain so no be ye no ma bi asabi ebegu ku ne hu fia o mo mpanyimfo no sori gina o mo na so a wo mo supporters ne ntia say o mo se ni ase na wo mo supporters no so ehu se da na me ka no na se da na me ka no so ko team no mo gusu a ye training ni ade say nyame Adom akwasi ada ye untini ye ntimi nkyere se nyame Adom ade kwasi ada se ball no ko ba so fo se ba so tire o se ba so awia wanom nyame Adom me so tena ena bibia so bitimi atem bi na be ye hu finally date another time a game no enso ebetimi atoja na sam no ka say do bi te say Emmanuel Jemfinom ene ba so ba ko de they say report no say man ten they say this be a miracle bi obi te say ma so ba ko kra de already kra no omo ruling out that by Emmanuel Jemfin uti ma na chesa branch no say ekuro bi etu no na em say ekuro ma sa akwa bre na enye se ne nan mu na abuo a doctors ni gusu omo he say nyame Adom bi akwasi ada obetimi abo bat wo hwehwem din na branch na man si bi indicate say nyame Adom akwasi ada be ye dene say kotokompany fu betimi ana say technical team no ebetimi nya branch fe ne say Emmanuel Jemfin ameneti akandi amakotokunti say no coach no ena tete bibia agina so say asuteni so betimi aye ahead of nyame Adom a omo na Hilal game no na atante ko company for to hwelum say nyame Adom tena ena Hilal team no eba be duru Ghana ha we be anopa 11:20 am wo Accra Kutika International Airport na Hilal for no so etimi aba be duru nti so far say oba santimantem wana tete no ensem kakra ho enmire yaboa no ena no so ye di tuja live on Asempa 4.7 FM nemu mtemdi kan so di tuja nene ena asantimantem asa oba interschool and colleges no eno so efiti asie na so far we emema na ya no mo bomba na boys and girls na emema na fem no ena school so mutimi qualify no DI Amadia anate TI Amasphobia Kumase de no wo mo qualify emema do mo di first ena efijate secondary enso eto so minum ezedie ye no efijate senior high wo mo eto so minum eduma senior high to so miensa Asanteman eto so 9 ochetutu senior high eto so num ena Kumase secondary technical school enso to so ntia na je se omo peke first 6 remember school se buy no na omo ye 21 omo peke first 6 ena ma no so de no omo di first no DI Amasema na ne di first na omo to so minu no eye eduman for ne to so minu ena se wanya ko di enso to so miensa fantastic Monicate munchi for no to so 9 fiscal efijate senior high womo so emma no ko enum na insiano mienu bo bracket Kenya say LG and Paketia senior high. Hello, Nana. Fantastic. Nana, and come over with Chinty, a chin, ever sign afro enough here, come up and that's a pan in Chichimadiamame, and near Tifueti, Asempa 94.7 and you may Yamin Kampa. Okay, Nanajiman, and any weird, but young come back to Kumasi. Now, young say letter, Koro company for the buyer, communications director, Safudukun Sasha say. Koro company for action who free sedu sabe ninsem hunu no hono ye ko ne ani sedu adin komo ne awe say sedu good evening no Masu na dey sedu me ho ye papa na so Ogo Adom for so say Koro kofo say wo mni wo management nyina sabe wo matwom ho free sedu nsem hunu ho what is akrata no nsem me sika FM for na kama me mentiri obi asem bia on bezo mjaze Kumasi atiri nsem hunu ko antu enne Koro management doctor Georgia Mwakom nyina o matwom ho afiri sedu nsem hunu ho na Masu woni matma o me ba so me tie pa Masu ya ni Kotoko ya bless you mo bo mu dinya o Kotoko ye shall be di ya bless you mo nyina di o bezo o opinion o mo tire you be dream pam Kotoko mu da ji asante Kotoko the data Asanti will have a Japan. You almost can't just go no more. Or don't you come to Muda? Oh, but I would say no more. Yanni Kotori, Yapo, Led or Cotomisi or Esio or Mamocano. Also, Master Amica as a Minchelo. Mitipa. Way back, Kotokone, the Kumasna. Yep, a draw keke. And maybe my heart, 1 point. You went out that year. Kasa. That time, no, Dr. Mako, Kwambani Ako, Batman, Bafo, you see, Sylvester, okay. So that time, no more, I'm almost Pem. So, or do an essential letter, and that or no way, man. That I never met a irrigation.
only me one person to be taken. That are no more. No, but said you unse a codia at any point in time. You penny for with the conanim. And at that time, and we are Juma, but the nay, ya power so me and penny for mundi a codanimenti, can be a cool man yet, yes, pa. No, I don't know, maybe the yard, you're more family, you put me and you're more family, I had America. No more, Jimmy. If I got him that Ben Abayan Yoma and oh, yeah, who's all yenny. Mimi jami ya bia ba panko na yema kotoko menya bone ma santi kotoko da enti me ba cho yanko na yema santi kotoko oko pam lugard no na papa o chi na kwa me dan kwa papa ni sum na papa na na cheme na dan kwa se o boko kotoko no a ye na se yo ye bia bia kotoko ye mboko kotoko no enti bia mo fu me se kotoko na kwa me dan kwa boko kotoko no bata manaka se me kotoko bia jimba kotoko da ya tanti me ngwa kwa What you want to make a pump to Yamudia? I can't remember the other moment so many to my don't but said to me so respect Kesepama, his Anna, Dr. Professor Kwamiche, Cheba for Minimum Uben, apart from Korokon, you may be Kramana, just all can be or Salutuno. Papa, up to now, up to the Salutuno. Enti lieutenant sabi unsem hu na wotadi okuma no koro company for twom ho afiri ho bade yem pam mfiri kotokonum sene de obeti ase okay me sem hu na media no sa sem hu na etukwa yensi kotokwa me premier bome na de mo pam mfiri mana se me di kotokwa tie ko bome a me plan me ko do hospital na obi am di kan fa che mo ya yo anu de ada mo keto mo pam me yensi kotokwa agbo na me de me fa to ma kotokwa de mo keto mo pam me cho obi ya de ma sika ko na ko abla sika ko nya hwe. That's not make a way as I'm going to look at Popsica, la cosa di one. Nothing can you talk about Adom Treno. It's what 100 Capamity. You know, matter I have somebody. Masu, I said, why I have somebody can be done. Me pacho dia mekai pa luga dia ne mekai na nana kwame dia nso mekai na eye sike dia na ogime ne ho so se sike ntimi anhwini a obepam no nanu game against Nkana no yesi ukura towa no se sa Nkana game no ko anhwini a anka no so obesan pam no team ne nyodia ma kebida na sa game no muka no sike na ko reserve le be so mutin ko reserve ko awie ya pa ma tike be aduma no aya so tire ko na kama sike reserve ko toko Kila kisa wa mata kotoko. Maso me o de nyame obi otimpa kotoko mu da. Na me se ko ja FM station e si da data me ko management. Me data for management. Me ke bi da me ke bi da. Me nya management obi am management etuma. Yeah. Enti ye na obi kotoko no. Ya e kotoko pa nkwa ne beka. Me maso nya ho boda meka. Me obi otimpa kotoko. Obi ya me Sunday match no. Ye nyame. Aye Sunday match se bebo. Na sika kunen kola benya better dey good luck ya ba chawo e dey nya dey o ga na hiame ya te ase pa eno na daga na ni bia akoma so enti wo said wo bagia tum se siki akono kobo on Sunday against Al Hilal na enyoma nkoyi a obumfu nkasa opam siki anya no ko edwuma na na oye no so o shebi die che na nya news o shebi de dia che na nya news na football either win draw lose or boom enyoma miensa na wonim za de no papa ene naza korokofo krato mu ba se unsem hunu no ebia na wo ya na oni da ho pa sabi so wo ya de na nya da ka wo ya ne yesu anya ne beka wow adia na me ye ne se on so kwa me kunti ase afa se se no mbo no na adia mo no onya kudu shot no na adia mo bo no o se ne kudu ye mana da bi mete so o ye bi a che protocol no ekuta wa sia ekuta kwa me kunti eni se ne na bo game no mi to kwa na me kuna asia no no sisia no odi omo bona guru shot ba no o bebi no aka dekurada mi bi ma no ka deda se ka se so de omo bona confirm na shura no don bo confirm shura no e be di asem no kre se du da ben na wo be kan ma korokofo management ne fans ni na hu se sebe se du de sebe woni nsem hunu onye tutuafo ono de wo kotoko enti nyade a wo de na no ebesi coach ho obeto ne nsa ya ne Nkana na me ko share kike no management no mo to ro mo ka Asempa me no we so we say that time I take it time I take it time we say that go for say e jo bo me ya ma kotoko me be take no mo to the judge aka mo na to say kotoko take it now take the country to me am lo ko ke ya e jo bo me ya ma kotoko da ka kotoko we so mo pa me no e jo bo me ya ma kotoko ah o mo to the judge aka mo na to to me na me ka ya doctor take it now sir let you present go down go na to take it now sir no fa the for we for
ya come sure asana me koto get ya that the whole lot of my past that no me about to go no why but Sedu Mateo point na say Safuduku or a lawyer or a communication director ma eye Kumasi Asante Koroko enti wo ye hwan e de na wo ye makoroko Sedu me ma ho de enemy nkwa bi abo Asante Kotoko e kwan ben so wo ba fotoro wo pam coaches no eno ni ahoden a wo de bu akoroko ayo e kwan ben so players so one of the times you go on more players no by me ko bi antu ameka bu so mo nyi so bi antu ameka da Sedu nti nko na Kotoko mo ye be ma wo players hu ban Edmona Kamo ho Nana Kwame mo ho Safuduku no mo ho oh madam Fujana Safuduku adama Nana Kwame na Kwame ya bama no di bia tia fo munye mpie no di bia tia fo munye pie no di bia tia fo munye pie abonte na Safuduku ta mo ba Kotoko Safuduku fi go face oba Kotoko Safuduku o se Kotoko nye tika ni for support o go face no dia mo ko management ba for bank for e jane board wan chebi Osa nyo tem ya de na mo te baka o. Ye na de baka de ma ko ko nya de boni o. Ya di e nse baka de baka ko nya de boni. Ba so do mi je mi na sa de. Aba ko to ko nya ya na ye nya ga sa da. Eti do mo kan ma so mi e no. So de ma ti de ma so me ya me. So Sunday sika ko ne ko na be na beta de beta kwa te. Ene hiya na da ni nse bo mu de ni ho mo kan ni mi kura. But another what je atum sell letter ne de. O ma turaba Nemo ensemhunu ni de omso omunso so so wo beye din na wa support Kotoko de o mbeti ase ama eno wa jetu you support Kotoko o ye de anya meka na ensemhunu ba to aso adi o sai ensemhunu na za ba to aso adi de anya no ha Kotoko no me ye po bi o se no mu ye ha Kotoko ye papa no meka mo se no mu ye gbo Kotoko se du na da wo wadi adu ana kuma so no wadi adu ma so me ne kuma se do me be bi anka be bi am le komindi adu ma so ma me ka so mi so itio de ya si bi anu de wo ko mu na won fa wo fu an 19 ko di ska ma for de hia be o mi so be tra ka de tina za Dr. Kwame che onyi sika on hoda daddy me fa obi din ka chen se bi ma so che doctor ma so e se ma mi ska na ma ko di ko ta me nya bi so ta ani Dr. Kwame che mo pe so me o ma ju ana ti ko to nya me fa bi wa dem ko ska ta hwan na yesa de wa wo kan bi da ni to bebre ono mu ni Sedu ye bema bodin hwan Oya ya wo ye bema na unsu ne ho asemba obetimi adi abodin ebi ni shishila na shishila ye aduma bema Dr. Kwame Chei busane sa eno se se na ko fa we nya ba so mo di letter no sa doctor o ja o get it about it shishila ya ba de check keke na de na get me Kwame di na ba di na shishila wa ya ma Asante Kotoko wa ha ni na shishila eja Asante Kotoko mi di ama that na mo ma bi ba ya meta o check chairman that ya meta chairman ona na ne gire to ya no for ko to fufu Kotoko ye to kwa ya meta ko fa ile sikaba ya de to patu ya de ko to mi lo gusache ya de ye ma place ko bo that time no do suffer that time na kata panado that time sisi na mo hefa sisi na kaje Kotoko skin mo da ko mi diama that time no problem diama ba Kotoko na ko ba Kotoko na Kotoko ne gwa ko ba nyere chuma ye e di ko contact chief executive ko mi ko ji ba di antare ko ko ja Kotoko ko na Kotoko that time ya bo be share ya meza ko mani yisika tum ko fa ne to bo sika ne to patu ko kere mo no adi ko no that time sisi o ko no mi diama o ba ne Kotoko ne gwa ko ba chuma ba e mo chuma Mateo point na say Mateo point na say ba me say Mateo point na say we den kam ni wie na so we apart from ahode no we ni bibia we dey bo Kotoko biem ohun yes and what you hear pa e si Kotoko me si Kotoko na what you hear si Kotoko me train e si Kotoko kura yes woni mra wo ade omu yi anya first time ni o ma me che wade ri o former alaji ya ma be banda o for na ko na mutam safu jensi na we mutam mejo fence jam jo tra mutam na me ka sa management pa very good ni e ko takwa do o safu jensi ne fence we o fa Javis ha anya ma ko bi nya de man kasa ye du ko ma no mo se so pen fo magazine Mr. Adom no ma mtida na me frame Mr. Adom na o ba be ki cha de na me so ko takwa very lucky hotel ko ko mo se me ko da me ko na ko to da ho me di wo be tell something no me se akada ba ko be 3 point something na me ji da me dem na ko to ko fo ko ni se ma ba ho o mo ni ko ni se ni ba sa hotel me da na do sa be 12 from school mamba na ti abonti wo katra e twimi da me ki ko senka o be me kamado kam da no to hwe abo be 12 something e ja to hotel o nyinara she press nada
na me dem take wura recession me call me terrible me dem sa na so me tan 2 meter to ko ne baby e kuku me any phone me tiko pai ade ti o musa musa one ya tade me se funu mu nya damati but said we ya papa we ya ye bo aba so eno nje se wa ye papa ba kunti e so obedi nsem hu sa papa kuna mayo monso me se kini o saso ni ti o ha ko to ko me prema ha ko to ko ka ti se la e ko je se chama ma we se sika ko nko ka sika ko to we ko se me sama ma ye monso ti je kan mo cha che okay ya ba on we me ba ka sika ni sa ka mo na sika ko yi ka wona ba fati mo no abeji sa se me sama ye what is that because I was lanti unya ko to di tino ma ko to ko wo ba fam coach dia no wo se wa ma ko so boda Aru nze seri uye bibisa to da sika kono kra no ogina touch line no se wo se seri wa park so be ma ayam hihye bi ato no so ntimi ko chiye me asino me kanya makope se o ma se ne nu ane kwa ne kunte mbobo ni bi ni ehwe omo ane zambo tam no mbobo ni bi ni ehwe omo na uye coach kunte ni se ne nu bo no masa o se mathematics dey ka sika ko na senda da bi me se uye coach uko coaching course da ben ni coach da be wo ni ehwe bo se ko training da da ati ni se ka coach ka wo ti o training na be ya fe so much Mate sana mo ka o ande sana che sabe pepe yo training yo mo no mbo it's all for mambo ni enche ni ojo mo bona obo result ma no Sedu me sure from a kwapim kwasi ara me sure say basa yi bia na so obekọ so adi nsem hunu sa bi obi da ni se mu adi bi opo pe me makoto ko me nya adi body makoto ko da me bi nya ni Sunday match ma so nya ukwa me ka we nya ka me ka wasem ka Sunday match na ka be so ko to protest omo won cry omo be bi ato mo mbra wo de no me se mo wa ne bo ne se ko for en hia me kenye we no okay Matias Sunday match no na tough match na ye be to match en hia ba so anya ukwa ka santi mo ka me match no wato na meka okay se nya me ya do Sunday ye be nya good luck ko be nya better day tina bo asama ye en hia na ye we Mate Sedu anyume mame no asepa se me frɛ wo no waje time na afodi nchemu na area man amaso misum da mase na ko so de ya Sunday from o mo bla me ya red ni colors na tedi mo nyama ni nya good luck ni embo ni ehwe mo ne ni anya we maso Mate me da asepa Sedu na o te se oro so ye ne nya nkomo twetwe kakra awo yedwumadi so live exclusive Asempa 94.7 ensem bebre na Sedu aka ye de ho nsem kakra no de ebrewo me ba jo ye wo normalization issues ba ko mienu bi ansa na Eric Sedu bodi agina kunya na fe ye live commentary no nyina no ye de abrewo na hyene so se asantimantem ye Simbabet ena so ya sene yakwa asantimantem abadada na betin way se won sheda mfa ho enjima me pa cho mo ani na opa mo ani so enya o clear enam ze bet de ye kan ho asema tie ni ye na first kan ko shem ye kakra bi pe emma ko homa fa ko twa bet anwumre pepepe da sika bebri na aba oduru fie oba de no am se sika na ba bufuo ni fie bibia be kama pa enti pa cho o twa beta Simbabet ena odi ho shebo na fe wo twa ni ye pa wo de place bet no say ye 2 Ghana city pe eno sa no ebia 1000 de ebeburu kakra aha on sa betimi aka ama bibia so etimi akwe enti afa ye hyem na fa bibia so entimi enko kama pa ewo ehormo omunyina eta echi ama ye de nkomani nyina eba still ye gina koroko so enam se koroko sha de ye transformation eba ye game no mo Ghana ha nti ye ni di koroko echi pa communications director Esquire ye lawyer Safu Duku yani Safu ewie kra lord madwe ya ni o na enimre wapom te sen o nyame adom ye hoye just a while ago ne wankasa wadamfo pa ochocho mucho Sedu ena ne ne edidi nkomo ene ebisa se yate se koroko management no atwe wom ho afiri se Sedu nsem hunu ho na ne ebisa se wasom wage atuma na ye na kasa bebre but ye misa koroko ede ne Kenya mo with this particular decision a mo dia ba bontene well me da se na saying bo ya umo na Sedu na wabeka sambi na impression creating say obey Dr. Kwame obey management inti asmo be kabia no je say won the free eba inti ye desire ka ya babontin mama fu nyina mu say Sedu ya gino tum so ko ni mapa nemom
Asembia Babaka media services no no na gene no deka enye panidia na se kutupa ana so bi na yi asemba so obeka e na obeka se de amanfo bi eye hu no ebi sana your statement no but lawyer obeja tum say mu statement long overdue abi nam say sedu start say be nsem huni enye ne maya hwe han enam say say korokono be ma bi anim kopem enneyi a nyoma bebri atechewo no na afi mu de sakata ebe ofi say enche dodo munya mema wokoto mu pa na butaye bi esie ne so a lu obi na ya ne so enipa no ade ba ko bi aye nyama ne nka yenhwe but I say ya betroto aso eno nti na ma ya twen agena besiso no yenye hwe han yenye hofo ne mum no fi se nipa bia we ya bia didi kan na so ala na ni ma no so ne mum ya ye bo apaye tinese do mra se mama for na asoti I think a very good decision na take but going forward no minim say sedu dia we deviant said the obesi sanadwene na wonye sa nyoma bi no anhwa na ebeya den dia mamo otu sa na mo no bi ma next step amu take here sen eno na eto bi a na ye di yenuanom media for no bi ho yawo eza ze ye enye ne be tire obi adwuma wonye nye ne be tire obi eso bu fe no nembom sa upre obi a no hun se ni pa ma fe no ne bobia okotokomu ni ya sema mebu sa no ni edi ya statement ya sha chire se obi bia no ba face no asem be ka bia ono na gino ka sebo iti no Asempa but the nene so kasa aya to me say minya the impression say bia management mo pese mo kata sedu ano mo pese obeka because time bia onye opportunity on air no otimi make some accusations even though ontimi substantiate there but accusations ni sembe bia aso onim kotokono mu chen say be mo amo ye management members no enti ase with that position enti ase wo mam that respect ye needed no menya nyese ya pese ya katara no ewi azie dim kata obi ano na juma bia ye bia emra wom ezese ye tie ne ma bia se ansembe no waka se de wa woka watimi di aso bia ba ana se obaka enam so management agina so to na mobi eye akonya bi na mode ma no nti na onya kwa kika de okika no se mi no waka se bi o ebe pusi ana se eno na ekoso management ni mu no ana gene no dika okay because yeah you the right here free because motro krata no mama na hu say ho na ekwe pese ya hu say wadi krata ni bi wakan ma serve na copy and as ni na media no ma ye ne nka ma ntie yes serve na copy bia mo na mo dia konya na ma nti no nya kwa area wo ye no because mo fe no a na je mama no to me bi mo raise to a certain height and no nya say to me no but law mo supporter obi be able such no but my sakata entumi mase enka ho asem na mo so man 7 ne dia na krata no mo de ma hwan enye krata no na enyi na ebi media for no before the krata no na mo angasa no na mo pega no do level bi ntino nya kwaye de oye no because the oye no na ma yeso atwe adwene susu se sempanifo wo koma enti se sebe atoto fifi we etimi ya saade no kodoko team ni so enti oye nneoma no na kodoko mpanifo nyina yedin meme wom nyina yedin eno ne hayen ame yeso ye bo ahoma ko bisa se na krache ade na wo de sebe nse nhuru nkwa na wo de na afi yeso ato aso afi ho eka adwuma no pa permissible well enye ye buta ne se ye ni se du ebetwe obi bia ho Ghana emra wa ha ye penso yi de the kind of person I management here by you know. Obibia by Yadibia, Empire Commono, a man and obedi. No, young per se, any supporters, a benya ye be a dinner, Adibo to the beer. Na Panimbosi or Pani, a dream at Tosamanti. There's no do, but now for I have on your Canada. And nothing I do about yes, and say do ever change will be beyond or continuous from ya, and will be a brain. No. Okay, bibia but you gonna be any on one and about good facing music no now we bibia na tia korokwa and I'm say especially this Sunday give a big game so distracted the attention of the coach and also korokwa management madwin ho e dey na mbeye is here manoka say there we need educate about the first step if is at this stage you know release well as a statement is enough
yen ka se obe be fufuro bia ne mo se ekoduru pepenso bia ezi etu anamo a ebetu se de ya kare de oye bem obeja koma sedu no na ma na ye problem no sasai Sakrata no so munyan serve eye sedu ni copy no na me bisa de aka ye bem ma obeje krata no e de akoma sedu we eye release ya ye back to the media onye say 7 copy okay because media mo no na ma cancel no and the media for no tia say o cancel me say na your position here it has service to kedu okay because no account has koroko meme nimti na mfeze bia aka be ma obeje krata no se retwa me ha me de krata na bro ni ade no okay law me da se pa me nim de obeka fa game no kakra na yete ne se the National Sports Authority mama tia say floodlights no problem ho e 4 p.m. they said the car fa shaba na anhwa na kane na kodum na de mguase aba mate se say twema mentwe kakra wom they say koroko position on that particular aspect of the floodlight no but to fa kakra me. Well, yeah, that was to say omo sa consensus no eheye ms e bai ho me mo ni yie mo no omo di command DFA management committee maybe almost for the Coma CAF because CAF no na the sole prerogative so be decide venues anytime for almost competitions organizing. However, almost your partners in komo dey be here no you so yedi so be collective no na say you know be enkoto for Ghana here. But it means that momo dey position and dey CAF dey about 4 p.m. na mun say game ne ba so. And you say sa consensus no confirm koma the DFA organizing committee na almost any kind of deal e pass time no mo yin na ye kan wasem as this and that ye try because you know mo na collaborate well iguso ye din komo the best way forward. Very well because na me bisa say we hear time interval na e bia man any woman ben sa na bia akwa affect game no ntina na me bisa sa no ye ntawo man ye man fire. Okay, very well. Laura, and you remember me found see and I know was I think say we are part 1 of our interview at the right time. You better knock your doors. Now, if you were here, you say beside I'm say time need to take credit your Champions League commentary chair. And once again, me do say no time. That's it. As I'm coming now. Anka also. Okay, lawyer Safuduku and you may anyway, but you for 2 calls per home. And I am sorry cry. And I say Eric Eric bra beja kunya na fi. Issues never to konafi normalization dey no channel per tenasia. Na ye dey no abehye harama. That be biatin I come up. Okay, me sorry so ochina ebehia on the ultimate sports morning show so once again gifty anti the writer Philip to omnyina time and afi Eric Esiedu Bodi immortal ajako champion any all the wonderful crew no omnyina time me did my show live commentary dey mo hwam no Eric Esiedu Bodi dey to us.